Haka jingialehkai duba Super Cup happening ke Liverpool pesha iaka Lyon. Kani ke jingialehkai kalong Maria khai aka bakal Liverpool kayo South kendai persen ke position kat bakal Lyon kayo San peway persen ke position. Haba pai kani ke jingialehkai ke Liverpool kalayo bat penki jar ningkong tang haga minit ke ban ningkong lengba ukar walho. But adin si tengkenta jong ke jingialehkai ke Liverpool kalayo ya ke penalti. Andre salah khlem la ban pynrung iaka ni ke penalti. But haga minit ke ba South peway ke Lyon kala siukuliang ya ke shigol jong ke Liverpool lengba u la sate. But hadu bukut ke kelas step ini gi art lagi tim kala yakai da mar shigol. Haga kelamit kata haga minit ke bahan riu peusan ke Lyon kala yo ban tep ya ke gol pentam ke jong ka lengba u barkola. But haga minit ke ba pra peu ar sa hisin ula kastel la yo biang ban tep ya ke gol ke ba ar ke jong u. But ka ba lai na benta ke Lyon. Ada bukut ke kendai peu minit ke Lyon kalala ban liem ya ke Liverpool dalai lawai. Bat kumjuru ke Lyon kalala ban liem ya ke Liverpool haga penalti shootout da san lalai. Bat leng bagan ke jingjob jongka haga penalti shootout ka Lyon kalayo ya ke extra point. Kar company haga Dubai Super Cup ka kami per na ki weipan. Haga ni ke Dubai Super Cup borok ki jingialehkai ki haban pendon kam ya ke penalti shootout. Adin balakut ke kendai peu minit jong ke jingialehkai. But kino-kino ki tim ki ba job ya ke penalty shootout kin sayo ya ke extra point.